Tırşılar Budalşı Ulahan uyandıran şiddeti unutulalım. Eli respektar ve tuğusu bilen istefallah. Sözlerinin barısı da tövür. Emme fikir izlekteligi hatırdır. Hatta spektakülde patnaşmışlardan Yeryeminin ismi de unutulmadı. Sahne tüzülüşü hatırda tövür bir kravat hem stel barlarına ister. Uyandıraç tabi bu spektakülde piyasi bir yazarda oturdu. Yazığı şingel buldu. Bu şerif yazan. Yazganda tuttap kaldı. Çünkü piyasi fikrinde yanalık yok şekilde duyuldu. İkbarı bir yazı bitirirge kirek dip sanadı. Hayırlı olsun.
zaman öttü bitindik. Sevgileri de kızlar birinci doktorda kumulden eşiktir. Şıksız bulup buladı. Emine. Emine. Sen benim için berbatlık üzümlük değildin. Bu kişinin Müslümanlar ne işi bakıyorlar elde? Zıfır kişisi. Zıfır kişisi. Hedesinin olayı bakalım birini. Болды, көп bazılma. Bazı çıkar ökteyim abi. Olası oldu iyiydi. Seni şimdi akıllı. Korktular kızım. Burada benim. Edip yaşı boşmuşuz. Yaşı boş muyuz? İşi bitti. Yer bilen hatun bul. Sınırız bir ilerleşmeye. Sen ileniş edip sana. Sonlarında evine bak öyle bile senin evinin erkeğini diyorlar bit. Bizge yaşaysa. Öldür demek olamazsam mı? Olsan da var mısın? O var kızdı. Sima tabası duruyor. Ortak boylatını birlikte tavalar. Şuna da babayız. Babay. Babay olsan bola olsun burada söylüyorum. Nasıl olasın? Gelin, gelin. Comment. Gelin. Aa! Şey böyle bir şey indir başlamın. Ben de burada Berset'in onun oşkısındaki de. Bugün bizim şu günümüz hoş ol. Şu durumda uyumayı tıkandık. Min oş ol bir şu turda oynamıyor. Min yaşam turda oynayayım. Sen pragmatik şu. Romantizm işi. Tüm var. Eden ben kilişe.
Üstürüm. Ondan üsterek. Bizning eski qatlaga xotirim düşer. Ondan da üsterek. Bizning yurtning tubasi. Ondan da üsterek. Tışda yağmur, üstte bulutlar. Onlardan da üsterek. Ay var Kamil, kıyaş. Yıldızlar. Milyonlarca yıldız. Gökyüzünde her kişinin de öz yıldızı var bile. Demek, senin bilen yine bir yıldız da varındır. Kamil, bilesin mi? Bizden yıldızlar gene şey yanarlar. Ne olur, Andromeda yıldızlığında. Yılı da anlatılıyor. Oyna. Ozan uğramı 48. yurtının 58. papirinin ilerinde yotalar. Fantazin yok senin de. Fantezya dünyasında yaşayan buldursuz kişiler şey. Biz senin bilen şirde yaşayız. Kıyamına bir kıyamazsan şirde de mi kıyamazsan? Mesela. Mesela niye bizde kişiler şulay şirde uyanır? Niçin Japonya'da azabırak yaşıyor? Niye kişiler matulukla kurup şeşek hisler rehatlıktan hissetmiyor? Çünkü sosa orak kaşıysın. Olur mu? Doğru belki. Sen zor garip bulaşacaksın Kamil. Allah buyursa. Kamil. 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 Neyse Allah buyursa bir siz ne etmişsin? Senin oğulların her şey sayın Allah buyursa bile. Olar bir dinlerler. Evet, bıraç bulaşak mı? Uğraşlar. Allah buyursa bile siz de etmesi işlerini. Evinde eğitim işlerdi. Bilesin mi? Buna kalsa Allah'a buna uşlar zulmunu. Yoksa kaybrevler vallahi kapşırdı diler de uşurdu. Olanın bir daha böyle demek. Sineklerin yıldızlarını şulu septten şiirine tehditte tasılar. Milli yapılarının kişilerini imanlı itesi var. Kamil. Esin kızım. Yani sinem bile miyim işik yaşayacak kızın kız adına gidelim mi? Ona da fantezi gidelim. İçikler fantezi. Tırışırdan gidelim. Mesela. Mesela bizden 10 dolar olmuş. Jile ir yigit. İş nasıl? Beni yamalılar şurayı kur. Yerini güzellik durur için ir yigitler iniklik. Yavuzlar başlar. Güler içinde irler durmak. Sevgi. Sen dahi Kamil.
da yaxşırak tatar özümüzləşdirdim. Minnet ıstarak söyleşesin Napa. Valla YouTube'un. Əmmə ben sizin televizini yarattım, kameralaşadım. Şuna göre mine Kozan'da kuşuk birleştiren Tatar məktəbində kuturaşdım. Tatarlara hürmetim, Tatar ağlında yer aldı. Mine sizin bilen kurşu bulup geçer, sizge sutlanıp duyalım, gözü yapan. Her vakit aşırı izlisiz, her vakit şişka, bıkıp İrinizge olan mesele, valla temizliğiniz sistemisi. Eyüp ise, bak lazım, işi kalın. Söyleyeceklerine Napa. Mine diğer iş kurumuz kırdınız. Emin minen pedagog, birden bir kızımını terbiyeli yapan. Sizin vakitinizde yol elinde, kınıtır mektepte kızınız Vera Naşar tügülüydü.
Нишибез. Yaratışsalar, biz nişi alırız iken indi. Men yine bu turda üzüp güleydi almayayım. Kamil bilen sizden sözden çıkmayacağım. Şahmayı şahmaydanın bizden de kalıp geçisi var. Kimdir eğitip kaldıran sürgü aşağılıp, bəxtləri jimirse, günahsı pay koyalım. Men korkam. Korkmazana var. Gelin ağız, evet kız. Anın yazmışı sizin okulda Fevziye Hanım. Haları yazmışlar. Kadaydı onda. Allah kuşkan çabılsaydı da bir dur. Udemiler beyt Allah kuşkanını, udemiler. Siz minyen işitkenlerini anavzayda kurmaz indi. Bütün üstünde onların üzerine kaldırıp, min ululaşana, bu yüzden saylağını gelip isteyin, varsa da eybet bulun Allah verse. Милые родители, как вы непонятны, по ночам гуляночки, самые занятные. Вот что я скажу тебе, Рушечка моя. Я желаю тебе только счастья. Тебя я ни в чем не упрекалась. Ты растал меня свободной. Я все время чувствовала себя перед тобой виноватой. Ну чё ты, бабуль? Никакой вины у тебя нет. Ты у меня святая. Нет, доченька моя, я не сумела воспитать твою маму. Это я виновата, что она пошла не той дорогой. Я была слишком занята своей работой. Все время думала о других, всю себя отдавала своим ученикам, а своей дочери я опомнилась только тогда, когда твоя мама барахталась в комнате. Барахталась и я не сумела сберечь его. Не сумела. Отец твой, Не надо, бабуль. надо! Ты в таком возрасте, что пора думать об отце своих детей. Мама твоя пошла с... Я не хочу говорить ничего плохого о человеке, чья кровь течет в твоих жилах. Но и ничего хорошего я о нем не могу сказать. Я знаю, бабуль. И какие отношения у вас ко мне? Ты же знаешь. То, что я знаю, все хорошо. Вместе выросли, и теперь вы уже не мальчик и девочка. Все у нас хорошо. Не любим друг друга. Любовь бывает слепая, неосознанная. Я не знаю, какая. Я его люблю. А он? Ему я верю больше, чем себе. И какие у вас планы? Какие планы могут быть? Мы будем. Ты его уважаешь? Чудная ты, бабуль. Не уважала бы, не любила. А его маму, отца? Они же нормальные люди. Ты сама не знаешь? Знаю. Но у вас будут совсем другие отношения.
никогда не разрешала говорить тебе со мной на татарском, чтобы ты не забыла свой родной русский язык. Ну вот, говорим же. А с Камилей Ну ты же знаешь. я много чего знаю. А ваши дети, Какие еще дети? ты что, не собираешься замуж за Камилю? Вот ты о чего. У меня есть свой ответ, бабуленька. Все будет так, как захочет мой муж. Камиль, Естественно. Ты довольна? Или ты другого жениха мне нашла? М? Боже, сохрани. Я беспокоюсь о твоем будущем. Спасибо вам. Вот, за все тебе спасибо. Не сердись, милая моя. Я говорю тебе о том, о чем ты должна знать и запомнить на всю свою жизнь. Все люди на земле, как люди, одинаковы. Но так сложилось, что все народы разные. У каждого народа своя вера, своя религия, свои нормы поведения. Такова жизнь. Вот эти нормы поведения частенько сталкиваются. Даже цвет кожи иногда становится предметом ненависти, так? И не надо передергивать. Твои слова. Да, мои. Ты у меня единственная. Я не хочу видеть тебя несчастливой. Я знаю, бабуль. Если ты собираешься жить с Камилем, люби его, уважай его родителей, его братьев, его народ, но знай, что мы разные народы. И не тяни Камиля за собой. Его не потянешь, не беспокойся, бабуль. Ты у меня страстная, как твоя мама. Страсть погубила твою маму. Страсть. Прости меня, бабуль. Ну, прости меня, пожалуйста. Бабулечка. Бабулечка. Бабуля, ты только не плачь. Бабулечка, не плачь, пожалуйста. Мне страшно, когда ты плачешь.
көңіл ашырға қатырылар. Әйе? Камиль! Әйе? Камиль! Mümkün emin ertelerde tüy kulübünden Biz Kortay'dan Şıra kadar toy körmeklerinden eviririz. Bravo! Bravo! Sen şahir Kamil. Yukarıda seninle fırlama. Ömer üyesine toy körmeklerinden evirdiği için pragmatik olarak yani. Toy körmeği bitti oldu. Kindir tugün, hop. Jilkenine yine kindirler, gelirler. Hayır, senin familiyinde bulamaydı. Eğer isimde de özgürtepsi, Niye? varsa da bunlar şapısın. Niye? Seni kayıtlamasınlar. Ne? Bütün neslinizde mulla, Kamil Morşova ile geldiğinizler. Şundan. Şimdi düşünün, isim de oluştursak, Morşova ne için? Ey şan kisekkeyim. İsim oluşturup da uz milletinin koşup olsaydı. Ana kupa tatarlar üzerinde kadar türlü kasılmakçı oluyor. Yok, isim oluşturup inanmaz. Onların durmuş kursu. Senin organizminin bir güzeli kıvlasın. Nişek. Doktor Şedri seçmedin mi? Güçlü, dürüst. Uzun etmişlik yüreğinden ortadayız. Hele bir. Hem müzika. Sen bir sözün herkese. Öyle mi? Tita 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 tam tira tita tita tam tira tita tam Hoşut mu oldu? Gel lan. Haydi! Sakaz bir orkestra! Neydi tüyne oynasın? Uzun kulağın. Yaxşı. Neyim seni şöyle sanırım? Sine şunları salındım, ölesin iken şuna. Ah Muran'dan uğramazsa, tavarsın iken yuna. Sine şunları salınamazsa, Kızlar kişisi Kamil. Her vakitte de üzgün dilegenlerisin. Kışını dilegenler. Eğer kimin sin dilegenler şisin dilegen. Sinan kılışı. Bir şey dilegenler. Minen yokmuş. Bunda büyük değil. Ne bütün? Min dilegen çeşitlerinde. Neyse ol. Singine kulağın işlesin. Züfer kişisi. Züfer kişisi kuyumuzdan ondan rahmet kazıktı. Bugün kuyudan sonra ondan olarak kılarıydı. Beyran üstüne beyran bulaydı. Ne bulaylar sevdi. Oyan güzeli bu boşuna. Kuyuda oturanlar. Duydan fahırın kızarına gider. Eğer de biz sinem bilen, yigit bilen kız bulsak, duydan sonra irden hatun bunu beyremi devam edelim. Ay göresin. Dili fantazi. Sine koya olup gitti. Tu iyiymiş. Tuy. Nasıl o tuy? O bir yıl olma. Onun ben benim tuya sokak hoş. Şükür. İyi hoş. Salonda da ol bir 5-6 yıl birge yaşageç, turmuş avruları kişkeşkine salarlar. Yoksa koyberler bugün tanışıp, ikinci günü gürletip tu iterler de.
плачешь, бабулечка, дорогая. От радости крошечка. Ләкин мин сиздем. Шатлыктан түгел иде бу. Нидән? А между прочим, Елена не русское имя. Күңелдә татарлык түгел. Алайса, ничья. Әйеме? Әйе. Әллә миннән яшерен сирәк тә бар. Yok, bir sırrı da yok. Kıvırmak min sırсыз kişi. Sır tutmaz bizden. Şunday gel, şunda. Eylem ne bir adam. Yok, bu min uylardan tadı. Bu babulinin uyları. O benim için boşuna. Борчылырга тиеште. Минем әни дә борчылы. Әниләр, әтиләр, әбиләр, бабайлар борчылырга тиеште. Ә без борчырга тиешбез. Ничек итеп? Үзебезчә яшәп. Ничек була ул үзебезчә яшәү? Белмим, яши билгеле була. Безнең балалар да үзләренчә яшәп безне борчырлар микән? Борчысыннар. Борчылырбыз. Әкиятсезләр бит. Ет, нинди әкият? Уйлап чыгарам. Ничек инде әкиятләр уйлап чыгарыйм. Мин бит балачакта әкиятләр тыңларга яратам. Соң мин бит шүрәленең барлыгына ышанып яшәүче ниндидер хыял итүгел. Ышанмасам да, беләсең бит әле Шүрәленең кем икәнен. Кашистә калай инде. Шүрәле турында сөйләлә. Китапта бар. Yok. Миңа стих уйлап чыгарган кирәк. Туйыбызга тагын бер бүләк җибәргән. Ярый. Мөгезе булганнары шүрәленең Урта, бармак, буйлыгы, бармагайның мөгезе. Баралар, кәкре булганнар. Burada kök bölüngen bir hemen karmak. Düz tükür kullar, ayaklar da bıkak tarmak. Димәк, булай булгач, о, шүрәле. Елена, килә. Көти, уйныйга дә. Елена. Benim tükürükte uzun şoför. Ярый, үзе шундый. Ярый. Моның да бит кеше кебек класс килгән. Шуннан килгән ди бу хастаханәгә. Şuraya hastaneye. Миңа операция салыз. Мөгеземне кисеп ташларыз. Аяк кулларымны турайтагыз.
Şansına hoş olanlarının var. Sen burada. Geber gelmez. Gittim bir mektepte. Bir okuşu öyle hırsı. Bu koşulardan korkan. Onlar şimdi korkatışlar. Onlar bağlıktırlar. Şunu tüküreydik. Bizde idealler var idi. Bunlarda bir kuvvetleri boş. Misyonları yok.
Vatan izge düşünce partiya izge bula olmayı. Dinde şulay yok. Benim kimdedir ышанасым, тоянып яшисем килә, Камил. Sen min güneşe bir yakarsın. Yanında sin yaratman, hem sine yaratman olmayacak. Senin bәхетле bulununu dileyen, hem bәхетле итәргә тырышкан кеше бар. Безгә яшәргә кирәк. Тояныш утысы эзләп, бергәләнүдән мәгънә. Мин сине яратам. Бик яратам. Бу бит ир җинсенең хатын кыз җинсенә булган турылыгы түгел. Без балачактан бергә уйнабыз. Хәтерлисеңме, син бер вакытта акыллы сүз әйттең. Синең организмыңның бер күзәлеге буласың килә. Син минем җанымның бер күзәлеге. Хатырларда җан кисәккәем дигән сүз бар. Ә русларда тагын да көчлерәк. Душа моя. Шуны саклый. Абый нәрсә? Намазга басыймы? Әгәр дә минем хәләлем булсам, минемчә яшәргә тырыш дигән. Камил хәләле булгач, аннанча яшәү мөмкин. Дөрес әйттең. Юк, теләсәң, мин синеңчә яшәргә риза. Тик бу бит яшәү булмаячак. Бозакна булачак. Мин бит роковая женщина. Меня рок преследует. Мин бит белдем. Рокны сатып тәртип итеп. Әниемнән мирас булып калган тәртип. Кемнеңдер кылган гөнаһлары өчен кемдер җавап тотарга тиеш. Менә мин җавап тотам. Туктыйсыңмы син юк? Син бит акыллы хатын, нинди рок, нинди тәрбия. Бар рок, Камил, бар. Тәрбиемә язылганда качып котылып булмый. Менә син аллага ышанасың. Күпме кабатларга булсын. Ышанам, бәгыркәем. Я верую в единого Бога. Все остальное зависит от человека самого. Ходай безне кеше итеп яраткан бит инде. Тагын ни җит? Нигә аны үзе безгә эшләтергә? Ул бит безгә ялчы булып ялламаган. Әгәр дә без кеше булуыбыздан канәгать түгел икән, ул ахыры заман ясап барыбызны себереп түгәчәк. Попларны да, ламаларны, раввиннарны, муллаларны да. Сезгә миннән ни җитми, нигә мине бүлешәсез диячәк. Мин сине аңлыйм. Син үзеңне балалы итүче көчне эзлисең. Эзләп, вакытыңны әрәм итмә. Ходай биргән гомерне кешечә яшәү җаен кал. Болай бит син үзеңне генә бетерәчәксең. Олайса син миңа теләгәнне эшләп, үзеңчә яшәргә бuyur. Мин буйсынырмын. Көчле буйсындыруга каршы беләсең. Дөньяда иң кыйммәтле нәрсә йөрәк. Ходай безгә уйлау йөрәге биргән. Ошуларга мине Камил. Мин бит укытучы буларга язган. Минем журналист буласым килә. Ул беләсең, бәргәләнмә. Әле минем язучы да буласым килә. Мин шундый романнар язарым. Андагы бөтен кешеләр дә бәхетле булырлар иде. Яз. Бөтенесе дә бәхетле булсыннар. Тик нигәдер язучылар күбрәк бәхетсезләр турында язалар. Өйрәт әле шуларны, ничек язарга кирәк. Көлмәйм. Мин көлмим. Минем кайтышыма чәй кайнатып эчертүче, аш пешереп ашатучы булса, бәхетлеләр романының герое булыр. Күпне кереп
Üstlerine çıksın. Vallahi. Kamil. Kasıp kuşatma dedim. Eyler bismillah. Shakespeare'nin Hamlet'in Atella'sın şuna bunu. Отелло? Peki. Отлично. 7 minut kuşakla. Hop. Си. Eyde. Yaratkan Milya'nın seni baş pişirge. Başka ödeme pişirme. Elde чего вы заказали? Kuşlar aldı, oy
Bana Primangyalı. O kadar kıskanç değil. Kızgaныш енді олар, kızgaныш. Şimdi yakışır. Yerinin jayı olmasa, işin dolu şüküne. Onlardan da bizler yazmasın. Vatan başıla, iş ister bir yanım diktirmeyin. Meşitte haysır açkan bulup, silenelerdik. Kimden işi var indi oysa. Şey desin. Önünde durmuşu. Şuma ona var. Sizi kırık. Tanış tuğbel ulan. İşler yapmışlar seninle.
Menüyle foto законнашам, rak kişiler jine şöyle tutamıyorlar. Bu filosofiya bizim en kadim kişimiz karabıla ama bildiğim gibi anlıklar falan gerek olmasın. Men bilishdi bu kelgan siyatda turganda. Olarni omma bitirib bo'lmaydi. Aytuvlarına qaraganda nimadir yana Kristos qatadi, shular deydi shunda. Yana Kristos deganlarida shiratdagi julik deydi. To'g'rilarda yeriga Allah saklasın. Aldaş üstüne aldaşı. Aldanlarla terörçüler buradan da aldaşlar aldılar. Şöyle kalın. Branşlar arasında vardı bir tanışlarım. Belki ilerimi zihniyatı kalsın sen aramışlar. Dede, kayıtlı. Büyük yapıştır. Bizde günah var. İslam'dan köy. Здравствуй, бабуля. Ne күтәсез? Qonaqqa kelganlar. Negadir qonaqqa kelganlar kebek turdi. Yuzlari shunday qayg'uli. Что с вами, бабуля? Меня обсуждают. Камильчик, наверное, расплакался. Да, Камиль. Успокойся, Елена. А ты что это со мной на русском говоришь? Я что, твоего языка, что ли, не знаю? Тынычлан, Лена. Бар. Qonaqlarga shay qo'y. Nega sen duymading? Sen aytganini kutdi. Men qaytmasam.
Нәрсе дидім инде? Нәрсе дейді? Ладым. Сен тыңлығына білесің. Сөйлегендеріңді тыңламасалар, өзің тыңларға үйренесің. Сен мен тыңларды өтіп сөйле. Көп сөйледі бейді. Бәдіркей. Бабыр ялғышта. Секті туру менен кірвады. Секта. Үйгінішті. Күзетіп жүресің. Сен күзетме. Кер қора. Ондағы сөздер біз сөйлегенге қарағанда үлкен ақыллырақ. Мәшітіңізге де ердің шіркеуіңізге де. Тек мен ешкімге тілегені сөйлемейді. Allah bilen kurkatalar, hoş kar bile. Minne kurkatığına ulaşıya tiraklı olmalı. Televizorda obzası kurkatalar. Bitirmeyemiz diye. Oturuşlar bulurken işlerine bandit. Gül ırkıtı. Gül kurkatı. Biz yılgan yerde yine kurkatmına kamil. Bilirsin mi? Bütün şirkevlerde kodlar varsa da girdi. Bütün meşriklerde bulmalar varsa da girdi. Bir gün o kadın kızlar yok. Bütün peygamberler de girdi. Kadın kızga uğrun yok. Yok ne kadar sizlik he? Kızaklanmış yer üstünde kadın kız peygamber bulaşak. O kişilerle birbirine karşı kıtırtıp soğuşlar uçturmaz. Urgadır bulur. Sinirler kırılsın. Siz, hep siz yılgan жерде қылғанға сөйлешесіңіз. Niye söyleşmesin? Balaları bulanlar balak var. Bulmaganlar. Hani bizning bolalarimiz bulaşak kani. Bizning peygamberimiz bizga merhametli bulaşak kani. Еңішкі бәдіркейін. Нешіктер гіне қонуға тыйымсың енді сүйма. Min üzümünü toptum. Min jurnalist bulaşak. Eğer jurnalist bulaşak. Bizning birinchi peygamberimiz turunda onun biyografiyasini min yozaşakmı? Eğer bizimle iblis yereydi. Şirde o hakim. O meni etiyimden elimden mahrum etti. Olanı kızak yolga bastırdı. Etiyimden eliyim istirip kiliş. Meni babuyla bozdurup istirip kiliş dalıp ülgenle. Bizim peygamber iblisine jürüstünden çok başlıyor. Sen elbette bizi de benimle şanlısın. Şanlısın mı? Hayır, әкиеттерге ышанмағанымды білесің. Yetti bırakın. Yetti mi? Niye bizim olamız yok ha? Çünkü biz... Елемі! Тоқтайсың, но сен юқма. Неге sen beni kışkırmasın? Сен меня қышқырға мәжбүр етме. Иші, бүтен үйден шығып келмейші. Sen bana dilegenini işledin. Ялғышқанмын. Бүгіннен башылап, мен тілегенше ешейміз. Seni... Şimdi sağ... Лена,
говорить за этого человека. Син, ауыру түгел. Ләкин сиңа біраз тынычланырга кирәк. Миңа тынычланырга кирәк. Син эшли торган больницадайым. Юк. Бездә андый булмады. Бөтенге бар. Мин эшлим бит, Елена. Син эшләмә. Урманнардагы, болыннардагы җәмиҗалар да эшләми бит. Яшьләр, кошлар да эшләми. Нидә? Biz kişiler Леночка. Кем соң кеше? Бүтән җан иясеннән ни аермасы бар? Ходай аңа акыл биргән. Нигә кирәк ул акыл?
Bilekli. Tamam. Benim yotup kına durasın. Gerek. Yalnızsa yatıp da yol. Dizgine düşke varıp geliyor. Sen gitme. Ben korkam. Kamil Beyazıç. Hayırlı gün. Günah. Hayır, günah. Bugün yarım saatteyiz mi? Yani işi. Bilirsin iş. Hayır. Ahmet. İyi işi. Bilirsin. Güzel misin indi? İşisi. Senin oranında bulsam düzmesin. Düzesin diye. Seni izle. Ya durak. Yine kışla bile. Yok. Kışla bile. Orada da var. Amin. Çok düzgün. Rutereşim yok de. Doğru top. Yıklatатırlar, hem uyak bitirler. Top. Başka şey oynayacak buradan. Gider misin? Yaşarga gerek misin mi? Değişir. Sen konaktırarsın şulayı tükele. Ularına. Anlıyorsun ki yani. Yok. Сема kişiye 37 yaş oldu. Ben seni izledim. Benim şehirde tüm. Benim vatanım. Şimdi geminden ayrılmışsın ulan. Ayrılıp koya var. Öldürdüz bana. Biz bu hafta Silivri'de. Niye de bu bildirmesin öyle. Yurda kışını ömüküne yaşadı. Yok, benim de avladım. Benim de uzunma kucaktı. Benim şanım reddi bir istidareydi.
işletesin, mini donu. Yıkma. Hiç şu dağda oturup duram ruhsat etsin. Lasyonunu yaşarıp koy. Bizimle bir koşada burası da yaşırma. Olay sami de alıp ya. Versene Saşa. Zinu zirgin. İlk zinkar mini büten boşun. Azim kopşular. Var ya, yıkma. Neyse abi, şırı şırı. Ay, hoş geldin. Hatırlıyorsun ben. Seninle bir şırı şırı patlatayım. Yokla balık. Yanıma kızım. Yanmayan kızım. Yıldızım. Kişler yakın. Havada. Yıllar büyüter. Arı böyle şırlıydı kocaman. Şırlı yıkıla gideydi. Milletin öbürü uyanaydı. Hayır. Senin yanına yattırmışsın. İşiğinle koşup gidesin. Yanına yattırmışsın. Lakin misin öpürüp koşanda o yetişini şuraya ne dikkenim bulmadı. Hayır, reyimlerim kum sinir oldu. Lakin namusum şısta. Sinan olmamışsın. Sinan kıllı kışı. Lakin filozofsun. Sen yanlış yapmışsın. Evlendiğine ileride yanlıştın. Ben de yanlıştım. Yana yanlışım klişe. Çünkü дура. Да, я дура. Я творение человеческого греха. Грешили мы в свое удовольствие. Зачем надо было меня зачитать? Bir de sinde gayipli tügel. Biz de ошрашtıktan Xitay gayipli. О, Господи! Где ж ты был, когда меня сотворили? Где была твоя карающая рука? Пьеса tamam. Lakin dışında kurgan spektaklne mahna bulay tübülü. Anda Yelena uz-üzüne kol salaydı. Mıynına emek yer alından güzel üzgüş analog siliydi. Benim anı yazasım kilmedi, ortak diyor. Yelena oturmuşunun finalı şulay tamamlanası